Evo sad je 17. januar 2022. godine. Došli smo do pčelinjaka. Negdje oko 6-7 stepeni napolju. Sunčan je dan, ali malo vetar duva. A sad ćemo da vidimo kakva je situacija. Evo, otvorit ću jednu košnicu samo da vidimo koliko hrane ima, jer smo stavili pogaču negde početkom decembra mjeseca. Kao što vidite, pčelice su 1/4 pogače, znači pojele. Nećemo dalje tu da smetamo, vratit ćemo da. Idemo dalje. Evo nas kod još jedne košnice. Kao što vidimo, evo polako ima nekih pčelica. Ipak su, jako je 6-7 stepeni, ipak su izletele neke. Šta je recimo karakteristično kod ove košnice? Ova košnica je u isto vreme kao i onaj žuti stavljena je pogača, znači negde početkom decembra mjeseca prošle godine. Ja sam početkom januara došao da proverim kakvo je stanje. U ovoj košnici više nije bilo pogače. Znači pčelice su svu pogaču pojele. Ja sam pre nekih nedelju dana ponovo stavio ovdje još jednu pogaču. Evo sad ću da otvorim ovaj pa da vidimo kakva je tu situacija. Evo polako. Dobro. A da vidite da su ovdje. Ovo što vidite, to su delovi od te stare pogače stavljeni. Vidim da one, što bi rekli, ručkaju, što je dobro, znači sve kako treba. Vidjet ćemo, nešto vratit ćemo pokopac, sad ćemo više dalje. Evo kao što vidite. Pčelice. Znači, ipak su negde ove izletnice bile. Evo, vraćaju se. Koliko ja vidim, nemaju, što je i razumljivo, nemaju polena po nogicama. Evo, otvorit ću i pomerit ću ovaj. Evo vidite, evo gdje se one nalaze. Znači možemo vidimo 1, 2, 3, 4, 5. 5-6 ulica su pune. One se, vidite kako se nalaze u prednjem delu. Vratit ćemo to. Tako. Znači možemo da kažemo da je ovo za sada, ovo je društvo dosta jako. Što se vidi po ovim izletnicama, znači pored svega one ipak izlaze iako je napolju nekih 7-8 stepeni. Evo pogledajte kako se vraćaju. Evo kod žute košnice, koliko vidimo ovdje nema ničega, nema nekih aktivnosti. Šta je interesantno, i ova žuta i ona plava košnica su rojevi od prošle godine, znači iz 2021. godine. Cijele prošle godine ova žuta košnica je bila mnogo jača po pitanju pčela i svega u odnosu na ono plavo. Evo vidite sada recimo kako polako izlazimo iz zime, mada ima još nekih mjeseci i po dana. Izgleda da je ona plava mnogo jača od ove. Ovdje ne vidimo nikakve aktivnosti. Ajde vidimo šta kaže ovaj pleh. To ćemo da umerimo. Evo koliko to ulica otprilike ima. Koliko ja vidim, 1, 2, 3, 4 ulice najviše. Znači evo to po tome možda vidite da je ovo društvo mnogo slabije
od onog u plavoj košnici. Ništa, stavit ćemo da vidimo. Za nekih nedelju dana doći ću ja ponovo, naravno ako posluži vreme. I skontrolisat ćemo tada da vidimo šta je i kako je. Do tada, prijatno